الكورسيه او المشد بيبقى كده حاجه زي عامله البدله بتاعه الغطس، المايوب شورت كده، تمام. دي بتتلبس وبتبقى ضيقه تايت عشان المسافه اللي فضيت مكان الدهون اللي اتشفطت، الجلد يلزق على الايه طبقه العضلات اللي تحته. لو احنا ما لبسناش الكورسيه مكان الدهون دي هيتملي سوائل. الكورسيه يعتبر من اهم الحاجات اللي بنمشي عليها بعد العمليه عشان نحافظ على النتيجه اللي احنا عملناها. الكورسيه ده بتلبسيه لمده قد ايه؟ 6 اسابيع بعد العمليه. اول مثلا 5 ايام لحد ما بشلك الدرانق الكورسيه ده ما بيتقلعش خالص. وطبعا مش هيبقى فيه رياضه او جيم لو بتروح جيم قبل 3 شهور. وفي حاجه كمان بعد العمليه بنعملها اسمها المساج الليمفاوي. المساج الليمفاوي ده لو في اي حاجه متجمعه بيصرفها عن طريق المساج.